kublai pi ki parlok ba jungi ni ai kajing kublai stem thamai ba sup pi baro na kane ka channel jungi na ne na Don Bosco Media Network kerpang na ne na studio jungi kebadan hapo Don Bosco Youth Center na kapor syakapor pila kersyan jungi na kapor syakapor pila duai na kabenta jungi aba pi duai na kabenta jungi pi duai na kabenta ki ka seng solution jungi ki riuniam ki padar ki brodar ki batre hagane ka province jungi bat ki bapniat ya gane ka channel kumangi oi pina kapor syakapor gane ka channel kamdei jong ka youth center henry kade jong ka province jong ka Shillong province jongi ki solution ti nang takadaw bangi kerpat pi pinduai na kabenta gane ka channel piduai na kabenta ka seng jungi na kabenta ka seng solution jungi de kublai shi hajar ngu pi kamtam ba pila don benta hagane ke jinya lenti jongane ka channel jungi benta kumne rengkat bat nga hang ne studio ni don I padar shining baldap kentang nanta kini ki sangut ki dikon ki ban sa pen kentang shen bentau snem bleu la kerku kerpang ya ka seng jungi hang ne habo province jungi ni don kendai ngut ki padar bat mai kendai ngut ki dikon ki ban long padar arngut la dep pen kentang dikade ki jingker ku ko bakrau kini baro ki ja namar kade ki jingai ban sim jung pi jing duai jung pi na ta kadau ni sim kane ka lat ru ban ai kublai pi baro ki bala duai na ka benta kane ka seng solution jungi na ka benta ki kun jong Don Bosco hang ne po province jungi habau blai u la thau yanga ba de pi u thau na ka benta kadau u thau na ka benta ka purpose kumangi ong hak tin pareng hoi ya pi yo la se la khot la thau la khot ya pi ban long u briu bat la ai pi ka tak purpose ban long dong hikai yo la se ne ban long ulong kpa ban long ulong kami ulong kpa ne ka long kami mdei ulong kami ban long ka long kami ya pi khana samla yo la se blei ula thau ya pi ban ula khot ya pi na ka benta kiwi pat ki dau ki ba yo la se menta pi pat sutu Henry itu tip saya kan ni bau blei aba blei ulat thau yang abat pi ukot ru na udon ru ngajing khot na ka benta jung abat jung pi bat klem pep kata ngajing khot suki pasuki kan sa pau ha ka jing yeng jung pi te pi yang ni ngidon kine ki dikon bat I padar shining bal dep pen kentang bat saungut ki klem la ban nyapoi na ki dau ki baper kata kat sai dau ru yang ba in khot biang yaki iktu songut manlong sa ko ipat ke episode yo la se ka ba khnang ma pi kinong page pin yo smoru chapang jong kito ki songut ki bam don ha ne ka kalimat ka ba menta tidak lagi kemat pi yang ne kine ki songut ki dikon yui padat hang ne po studio but kum kadak jong ka ji sungu jungi ya jing duai jong pi ngakot yaki ngakerpat yaki ba kin long ru kita kinong ai mensim ne ki balong kum kita ki inspirations na ka benta jong pi baro ki bapej na ka benta jungi ki dan hang neru panna benta jong pi ki bapej te takadaw ni khot ngue ki sane support studio ba kin yetu ki pen itu yelade ban kong gede kita di heswaba ngin pin kren pin yetu spangel de ngap yang subharu ep baro dikon kit bog if father shining sini tongan mietu ya ka kerteng namar ki hab ban yetu idala de sibet ada yetu mangada kim don shu ban yetu tikin hab yetu yelade ngap yang subha ep baro ki dikon syakane ka program ka balangkot ban pen itu yelade baru ho kiron kiwe yele segi jingkli ki bangenya tir sibet na ka benta kini ki dompet jungi dengan dompen slam shoot na marang la kren slam palat ha ka jing boyong kli pisko da sori ka sur boyong kli tingi map ro ip na ka benta kata ka sur jungi ka balong boyong kli bun na jungi benta don ka jing pang boyong kli te ngi map ip ro ya kata dengan dompen slam shoot benta kumni hi ngin sedang na kamon junga I kepat ip dikon mi ije mapin
yaitu ia ke kerteng jongpi nangta pi wan naga parish you but yaitu ini lano ka penkentang padari pi Rishwon nakong ipadar bala khoj ingi la wearingi shikane ka Don Bosco Media Network pan ya pan peni thu ilade ngakerteng kitbok lang tengkan awan naga parish mau kendeng bat yanga an sakentang ha kasautrik bunai rempang dai Bishop Ferdinand Dakar tagbot pide yu ba khadu bansha penkentang na ka grup jongpi ngaselong bokadu nakineki kendai ngut ki dikon jongi very good ngingej ba khadu salong banengkong mo ngitip salong banengkong hagano kalian ngintip nginduai ba mo kajing ong jonga gospel kan saur long benta ngi pois pat sai father shining naga benta jongpi gidan po youth center ki ba sai wan mas ni bor i father shining imdere ibriu ba pim long familiar ila long familiar ba i namad ba ila sa hne bangaru lies nem mi man nang bakla reswa ngaru ila sa alpa henry kita ke bodok kilong history menta in sedang bergaji yim ke batmai ku padat ti father insat yitu ila de dine menolak penkentang i kum i father Sachusen kublai Father Michael ba ila khot la wer yangi sha kane ka studio jongi ba ya phi baro ba pe ya kane ka program ka jing kublai ya phi baro mo phi os ngau nai phada ka teng jinga Father Shining Star Dakar na parish la drambai na kasnong yong kalo la pen kentang yang nga hau khat haniau tarik no pra arajar arpholai hala drambai parish dai Most Reverend Archbishop Victor Lengdo tementara da plashi benai jinglong Lengdo jonga oh very good eji hakti la sibna ya long padar wa ti fidei i padar pidon arngut ki ba penkentang to sini laingut arngut di ki solution ti nakaliang jong Don Bosco Media ro hawai ni la wan tan video ngi la penmi video spanjol pi sa sin nakaliang jong ni Don Bosco Media ban naki no page baro ngi ai ka jing kublai ya ro epi congratulations na kabenta kan ka bold step ke bapila sim banlong kumu tau lengdo de klepet ki nong page jungiru ki sukmen ban i ba ki la long padar mo la long padar kublai sibun Father Shining saka diang jungapat ni don do i wei dikan ngin in yatu hi ka keteng jungi but de na but lando ban kentang padari pada Kublai sibun pada makri namta kanai kalat ka kabuk siar ba vila ai namta jungi pengin peditu ila di hakitu bape yang ni ka channel di ka kerteng junga kadai kambor sing dikon kambor sing jajsun kadai na parish marbisu insa siapin kentang lingdo yang haka arpotrik sisa jai da i lingdo saat bi jungi i Archbishop Victor Lingdo to very good kublai sibun ta kemud pin sa sha penkentang lang hapo katedral na trai pin sa yebun ba kemud tu pi don ban sha penkentang la Saturday shipong to hoi nginom la ban le live ne ban pen i ya baro ka celebration na ka benta ka sing penkentang jungpi tang maki media jung hiru kin don hiwe arngut ki ban shan video ki ban le kum kanja news na ngatrai na marka saskom kan sa le ya ka live streaming tingila ban shim video ru naki te na kalian jungi ngi ai kublai kit bok kit riang bakat tu kasngi mo kan long ru kasngi ka ba job na ka benta jungpi next padi i dikan jungi sumhai tu ingi keteng jungpi but pide na parish you nanta kasngi penkentang barok kelengut de hijau sengi deh tentang mapila ban itu iki nong pejungi agar teng Albert Tron mawa bat ngadina ka parish Porshilong akha wala hela san po lumoba bat menta pat ingla sa po mau yang la nyumer te kejeng kentang do nga kum ringkat begini arngut kidikan kan long hakar po tarik jong kelar lingkon arajar arusau kata kamu la sini very good sa semua kapamut kejim perkataan do ka salong ka basait namar ba kin sabun ki briu namar
dan shpomut tak mut ki blew ki ba yang sem jong pi ru ki bun dan tak klem pem sa ki ki padar ru ki nya kin benta Ngade dekan Anthony Karbuki ngade juk parish badi dekan Kamor Sing nawar bisu sidang jangah kadai na mau klan but rekat begini angut but kiwe simla penuan hang ne ya ansa kentang lendo yang akan dikasih sajan arpau terik uklalin kot arjar arpsau da lingdo sat Archbishop Victor lingdo Katedral Maris like to very good te parlok pela yeso ya ka singi pen kentang ni kini lai ngot but sakit ki way nyungot ki bam don hang ne po studio tingi kat pat jur yi phi ro pen duai na ka benta jung ki mo knang bak ta ka jing long lengdo jung ki kan long shisha ka jing long lengdo badon jing mut ka badon jing bentoi na ka benta jung phi ki ba pe na ka benta ki pa jong blai tingi duai knang kerpang na ka benta jung ki ba u blai tre kenta dum don kan berki musim kuyut yar halor jung ki ha ka to ngi pen kentang ki te kumbang ala ong ipi bende habau blai ula thau yangi u thau na ka benta ka purpose thau na benta ka dau ti kumba pitip ngi baro ki padan ne ka dau jong ka jing thau jong blai yangi ka dei ban long kita ki leng do ti klem na pen slam benta ngak wa ban yo spo na kini ki sangut ki sawut ki dikan ni wi padar ban yetu yangi kendiat kumno ki yo ya ka jing khot kumno kitip bakiyo ya kata kacing khot hakano ko rokom kilap ya kata kacing khot moblei la khot iki ban long leng do kumba don nap dai jung pi la khot ban long pa te pi i ka samla jung pi ne u samla jung pi ha ka por pi dang ya samla pi don ka jing kende man sim ban ong ba oh ka te ka dei mo ka fisher partner junga ne u te ta pi don kata ka jing ketika kami sim mo kajing sungo ba uta ne kata kidei berlong si benta na pi ha kajing im jung pi de hang ne ngi kwa ban yo sungo ne kine ki dikan bad nai fadar kumno ki yo ya kata kajing khot ha kano ko kom ki yo ya kata kajing khot pin sung ba ban ya batai ya ki bai ba mo ya ki dong pe jungi ha kano ko kom pio sungo ya kata kajing khot ba ketik ya kaban sim jung pi ba pinlong kumba pinlong benta kumne tingin sedang nau father bola depan ketang ha to sachen sno tanat ban ya tho ya ka jingim la jong mo phang ka jing khot kumno ngayo ya kene ka jing khot hadop ada poi ha kene ka kamdan kum ulang do jong blai ha ka por madang red madang trong class 6 class 7 kumto la sedang mas new tho phang kane ka jing khot ban long phadar ne long lang do ngai i ha snong jongi ki ladon ki phadar Bishop Ferdinand la long pada the Fra Felix long pada the kidon ki mama jonga bela persyang sport seminary idon henmen jonga ro bela don apa savio generate to gopor the ngaro nga internet baki wan chashnong the ki kapher ka jing jongki kumi khna seminary the hakato gopor endala de class 7 hashnong apole hashnong the sister batre hashnong ki sister ki pen slor ban le kita vocation kam te ngakran haje ngai mai pa tikipan slur ngalit vocation kam sha ajet apo savio generate te hakato gopor kerta badang red ampas nyo thok bha kata gajing khot balang leng do tang kawe hiba don ni kata gajing thrang ban rung hapo kata gaseng ban persyang man long kumno ban kata gajing im ban long do kadang yai kisnam ngasa hajun savio generate san snam nado class 8 do class 12 ha kito kesan senam ngai omat kata ka jing im jong ngai i jing im jong ki padar jing ki perdar solution ba page ba jngo yang ha kito kopor internet ka jing im jong ki comment ba ki trash tom tengaro nga kwa ban bot ka jing im jong ki te kum tang ngai shakmat ana de ka jing pule class 12 na savio generate tengi lech pre novitiate
Dai hano visiet ba ngiyok ba jinghikai ba company chpanga jing im solution chpang Don Bosco te ngiyok ban pole chpanga jing im Don Bosco chpanga seng te ngasnyo tho show chpanga seng solution chpanga jing khot ban long reunion ban long padar hakato ko por ngasnyo tenat te ngashim ga jing smai harajar khadat ngashim ga jing smai ban kong shwa kato kadan ga jing artaten mo hagajing long brew hagajing long samla atau kepo je I ki perlok ki wei ki lami sabar ki sedang gajing pule per te doni gajing ta gajing penshoy la se kato kepor henry nado us tu asna arja khatar ngashim gajing smai manong uruniem gajing smai ban kong nado kato kepor ngalarai ba ngan jet akan gajing im ngan persyang ban imkat bala wala don gajing gajing tulot brew ma mangidon gajing im jongi te kumtang ngayat kata lenti kumu solution na do kata usnam ngalaj pulay philosophy pa Tamil Nadu ars nam hapo yerkot ban pulay pang philosophy hangto da kajing pulay philosophy kay harap syo ban yanga ban perkhat ban nyo thoch pang kajing im jonga bat pangga ka partero nama ka philosophy kay ka hikaya ngi pang bon jaj ki kom perkhat hang ne partai te kapani harap syo ban Syato Jepang ke partai bat Jepang ya lade. Hadan kato jing pulai philosophy tengah ki bahalor ripa nga jenis sor ngawan jenis lai mukra nga pendap ya ka jing pulai BSc juga hanya Saint Anthony's College nga sa hanya Saint Anthony's Higher Secondary School. Haden ka hagathot ya ki bahalor ki pa nga hang Don Bosco Youth Center. Tengah wan hang nga pendap ya ka BSc nang ni Don Bosco Youth Center. Hang ne Don Bosco Center kiba ngapteng du ka MSc mas na BSc ngapten tengah yo ngadon bok ban yo ban sa bad nengkong bad frapol haden wan saya pada Michael ka to por Iwan hang ne te isimti kum director ma iru isdang ya kan kam hang ne studio mo kam ka bae ba isdang kam barit menta ngi internet ba kala poi ha kan ya kerdan kala cube ha kan studio ngi ai jing ro ya ifada de hang na youth center ngayok sisa banyak kata ke partai bah kedok bon kena samla mo kilong kemi kilong pa gajing im hasor kolong kumno te gajing yang kedok jenga bat ki ngai ke partai kolong kumno te ka I mention sosok yang ka pen yarap yang ban pen liu jengmo sosok ya kata ga jing khot ban long u solution no pura te nga sultanat gajing im jenga hang na youth center te ka bayarap ke bahador ki padar yang tengah sim nak gajing smai ba khadok haraja khat pra Haden kato tengah literature school system Sacred Heart Boys arajar kat kandai hangto ngayok bantre mo tre fully school berki kena te hangto ro gawai pat commission ngasio tho syo kamdai ke basuk ban long uruniam ban bantre ha ka kamu Chris namar kajing dawa babon ka kambae Henry da kajing Arab jong ublay da kajing ya sha te ni yo hi kata kajing kemen namar ni ladang ai ngai tilut ya ka kat padon ka sap padon ha kat kabor padon ai tilut te kajing kemen ro yo kajing kabor na ublay ngayo kumta pande yo kata ka experience kan diet ka kam haden kato ngalit pulay theology po Sacred Heart Boys Sacred Theological College pulay theology kajing pulay theology kan ya rap show yangi mo personal to Jepang bon Jepang ga jinghikai jung balang Jepang ka ketenu blay Jepang kisah kerman ba pera per kumta te kan ya rap kan kajing pulay kajing sino to jangi Jepang kini ke subject ba per ka ya rap show yangi ban penlang lang do ya kata ga jinghikai jung balang kajing im jangi dan client show kajing im jonga elade te kumta lapoi ka por sim karai ban jam sakawai ka senjam ma ban long kum lang do te da kajing bachelor jing bahalor da kajing duai jing puson kajing arab jang ublay hi te ngasim ya kanikarai man long kum lang do te kuma ong mene ha khat niu tarik banai no pra arajar ar phau lai te bishop open ketang yang ban long kum lang do so blay kane kadai kajing ya lenti janga ba lengkot to very good Pag-isap ya ka story jong gani kajing lenti jong pi kapal kamoy nga way kentin no you do your best and God will do the rest nga try kata kay harus biak namar ba kumba piong pila sa haki ki
Kila sa hija kasa kiba per mo naga formation house siya youth center siya school, but of course banlik biang siya theology, but hagi to gijinya lenti jung pig ma piong mo kidon bun gijing tang ba you give your best nga kan mau haka poro pisa hang neru mo nga say ong borbori kana hostel don neru mo nga ay nuk sa jung pi nga jing tre stop jung pi jing pule, but nga kan mau P1 ban kong bay Ahmad jong university Ahmad du apa university ban college du ti kata tharai ke ba mo mene mo you do your best and God has done the rest ka long lung do menta na mar pila ai ti met ban sim pila trish dom na ka benta jong u na ka benta ba jong bli ta du ko bangi kwa ban kan mau pi ki dong pe kna samla kan tam e mo bun dam dai jong pi ban jong nga ngi ong ba is it lakut dan lat syup dan tisu mau kat sebab pai ru mau siang kat sampai ru ka duriau ngi give up dengan try ke ke bai father shining ong tai hang ne pat chung au pi ke di pen kemau ba pada pi give your best kita ki mau siang kita ki duriau bleu sa wek dikata ke ba ni semua nei father shining bat ni dap syada jing kemen na kabenta kan dia jing lenti jungi next sano ngan pai ki bahajan chwa junga ma ngin le sa I dikon kambor ya tu ingi kumba I father shining ya ka jinjai lenti ya kata jing yo small jung pi ka jing khot jung pi ban long lung do sa ga tos kat nesni pla long lung do te haka paningkong na tu ba ngadang red ngam tip kitu jo email ba kita kli fikwa belong ayu tu lah he tengah ji ong ngakok belong padar kata kade gawe ka ba email pa sei oi nga mo te tang la kham he tu kadan ta jing terang balang ling do te ngla ya ngala la long ru kum we na ki khna ki ba sakrimas man kapur mo ha paris te ki ai ka kam paris kum tu kum ban lum khau kham ye kum tu mo sai lai tu malak si play te ngala lam rugi kena rit akaman laksi sejan la khamhe khandiat moi tu kiba ta chong class 3 class 4 te tu po ngala chong class 7 class 8 tu kasa ya lam kena rit bandit duai haman lagi malaksi sejan kan ma ko tu te ketu jing let jong abi kena rit ke jing let duai tu mo para kena rit te kana ai masip su yang mo bala chai andang la he dang lang pada kamu asai lam sibun ba ki brimo te ba kajing lam gidi knarit ngong ta na perkat halade te kumta hi kat ba kli school ne kli sino kajing kli what is your aim in life asi ong ba lang pada ta kan ma ba wan ki pada ra po yeng mo ki pada jesuit ki wan yeng te ki kli ngapi kwa balong pila kwa ban join ka seng ayu te ngate ngam tip ka seng ayu tang ba kwa balong recruit ngok kumta mo te kira ta kapor dan rai ngalai vocation camp hadin ka bang kelas 7 yang ngaji ka Salvatorian mah tu pur te kila yang aban up hadin bila ada matrik ngisa kon khot IP tidak ada matrik nga up iki ti pada Salvatorian bulan khot henry ngamji I mah bakin wan te ngalai vocation camp existing hadin kata ketua post matrik vocation camp mah te ngalet piang te hadi ketu ngajit ya ka try ri mo sang try ri dai season te ngalet ngalong la sa ajit ngaladep la sa khod ban lej ban jo nya po sin si bia mo lai mer te sia bangalet chete ngai kentu ya I wei kasen janga mo I badai I taru I la politang po sabia generate te I batai ngasipang kajing long generate ai tengah sis ngoba kata kacing im jenari solong sotenat do kata ling ba kacing sap junga ya kacing patai jung I tengok ta ya nyalik pe cita jenari mo te ya lam yang ka kata jung I dei Fulgensius sun te ya lam yang jenari tengah ling tu ngai kentu pada director ya mo te ong sisa ne ka jenari ki tenat mo so ka weru I apa bangalet manga ki kena ka praktis jing tem waktu por oh la ka jo jenari te ngan sa yo ban tem eng tu mah kata kadai ka way lesi ka way na kilat lesi ka pelong yang bangan joan ya kan ka jinga slok kisilisian mah
te hade ka tu da matric te nga join generate kum tu kumpa nyau pram nai kum tu nga sa generate ban tip sisu chpang ka jing im solution hade kata ngale ban join sha tura po bos ko mang mo namta kelas kelas 11 và kelas 12 te hade ka tu ngaso ba kata ka jing ya inti ka tang sngo so tana sisu mo te nga join ban nga buat application te nga mangan le chakamat te nga le join ka ni ka ka pre novitiate apo Mariam Nagar po Tripura te ne tu ipendep sisnam te nga wan po sanisai ban no ko nobis mo to po te tu de stam aja khat lai te kajing ya nanti ya po kam tama po sanisai kemu nobis kalang po sotana adu kata-kata namar gidan tak kendiat sa kaweru ki padar ki bahalor mo setenat pa ki peni lo kan kusaw ba ki kana pen ketik sisu ka musim janga mo ban sim ya kan ka rai ban long kum solution te haka arsaw tadi jong jemang mo nga sim ya ka jik smai penikong kum solution te hade kata ki bahalor ki pak ban le filosofi bat BA cepo sunada na Darjeeling so ngi sa ang tay license te po bangasa apo sunada sibun ki experience bangi nang tay mo te namar bangi puli lang bat ki kena banabar bakan thep isan rang to mo te sibun ki lat ki bang yak kran yak kanangin interact bat ki mo te kita ki perlok kuntur mo te kesetelah tu kata-kata te ngilai malah kasi blay ngilai oratory siya po ki sinang prepare te siya kambun dan kambun ki Buddhist ki Hindu mo tamba ki beri kesetenat ba te kapen kan mau yang mo ba lata ki beri ki ba yang ngi lagi stranger mo ki lagi nangwe nam ta ki antai ki kesetenat nomor balai ki yang ki pang nak janji mo kasak te ki boram ba te ngong pi ba laki ni ki beri ki bom itu yang mo Andai kani kecai kalang kawai naki lesi ki identity mo nam tajungi mo te ngong kalong kanang pen kan sisu tai kacing yak ta kacing long reuniam mo hade kata te hade mengiladap ya ka jing pole filosofi pole BA nang te ngiwan pa sia silong te ngala sap ki bahalor ki pa nga pu generate ban le ya ka regency la practical training mo akan mau ke por pada nang tai padang le ya ka first year jong ka practical training te ngayo sibun ka jing kersana pir mo pipin i sibun kelenti kumno ban long kum asistan mo active assistant mo an pi bun sin pi khot ingi kum to khot meeting se sisin sibnai pi batai ingi kumno bangin le kum ta kinang kum ki product ban peji kena mo te ngayo sibun ba ki jing mentoy na piru pada kemudian sibun ya kane te hade kata da pila lait no na pila mi na po generate pi wan chene mo te nginang yo katuk ai ka pi kai nam ta jingi ak tu ka second year ngi ya buat mo kalong sisa ka ai ka ba pin ai men sim ru kena ke badan bang yang tai te mun ta ki bun ti kena jingi mo ki ba dang ki ya sakmal lalang perda namar daily ba ka jing rap jang firu te hadin kata hadin asnem kejing sa generate kejing ban pe kena mo te ki bahlor ki pha ban le biat mo siapa Dimapur te kum tu hadi Dimapur ngi sa asnem ban le ka biat te ngila pente pe biat nang ta giwan biang sya Shillong apo Sacred Heart Theological College ban peteng pat ya ka jing poli theology jengi te kejing poli theology kalong sya ke ba lesi ngampat ju poi perkat bukan poi cedu sibu teologi mo ban le theology te hendrai teng la den te komen sim ban ni ban mi no ne bang den ting artatin mo kam tam sia ban rung apo teologi te ading kata pat te ngin namar pengi dan si perlok tu te ya ai musim we te tak point tu tak sedang ki kelas itu kalong kapasutunat yang kamtam teksim kelas sepang ka church history tu mo ngitip sepang ka khana ka jing im jong ka balang bakum juru ka jing im jong pertai nang ta
ki jing pi kai sepang sakramen sepang uplay pat kum tata tera ka bangi sa ang tay yo sibul ki jimentoy te kadang pengam jeli su yang anak su tit su ya ka jing nget jengaru ba ngan hakawi kasi ngan salong u padar uling do uban ai ji kai pat ya ki wei se ki bampat tip sepang kris mo te kata ka de ka wei ka thong jenga ba ling ba ka jing pole iki beper mo kum filosofi kum long i pada shining mo bangi yo si bun ki jing mentoy naka jing pole filosofi namar bun ki kraw berkat mo ki ba patai le ba ka filosofi ba kum juru hak theology kalau kana pat kam si syu ya ka jing ngai ba kum juru ya ka jing tip jongi sepang ka balang te kane ka de ka wei ka ba le si ka ba pen klan si syu yang a bangan sim ya kane ka rai ban long kum lingdo kenang bangan na ban ayak ka bangan dan syaki wei mo limba ka jinglong lingdo janga kata hi ka dei ka pa ngakwa ban pesngo pi para begitu kinang baik mo so tenat balai nama ba yero yang apa thawai kumbapi baru tip ngalong pastrik ba te pun ba sa hang te po generate pun ba kini kita ngelong regency ru nga strict ba ta daw ki kena aspiran hatu por ki shifting ba ki nga ki shifting ta kamot apa ki shifting nga ki kini ki berdar ki long kum ki shadow jo nga ki berdar ki borom ki shifting but dei nga tara gadik tu ko ka kalat ka ba pen long iki ban long serious ba jing pulai jong ki nga kan mau itu kisah mengisah po generate pa ba kalong kum counselor ba kini ki long kum ki assistant ki kena kan mau buat ki yo second division oro ki yo first division ki yo rang sudah matrik kelas 12 bro de kata ka way mo ka ba haka im jong pi kum ki samla ki dong page ya gani ka channel jungi ngi haban long discipline mo ngi haban long discipline na matang ka life ka long discipline ka papat poi pi sya thong bang kata ka ba kini ki dikan ni padar ki pen i dalam jong ka jing im ni soi ka story jong i dikan kambor mo ka jing lenti jung i hoi teng kata ka jong discipline ni kedui ka jing e padang bas mengalong disiplin ngebut ngana bi kedu syuk jing em kat padang long disiplin dang bun syuk jing namar ke jing tunjuk kawan lagi rekop gi bapet te ladang gilong disiplin bade kita ki mau jentut kita ki ting penkiang ngin sa job yaki ki don tang mengin sa job yaki kali kita ke bai dikon kambor sing yong badru sa ka way ka ba i ong asin lasin iban asin bene baik ni ke jing ai men sim iwe ngi ki khasi kalau ke igi basosi ban ong ba ngi jur plat kan ke jinja bisni la kiu menor ngi kloi ba ban tan mo ban tan ban hap ban iu ngin pun kata ka mo ke jinja ai ban sim ke jinja kentiu iwe lo sai ke dei kata ro ba pelong ni ke imlang salang jungi ne po jela jungi kabang po kari khasi bi jungi ne ke beri jongu nyutrep nyuskum pangim don shisha kita ki nong ya lam mo ha ga dei gelang ki semla ne gelang jungi ki lendo ki dunia bro ngim don shisha kita ki nong ya lam ki ba pen i yangi ya kalenti ke babha namar ba lada pen i mono ru don hi bo pishni bo ang kum ta la tong jing kedoti teu tu bo ya lam bro u hiar no hap no te ga so tenat ya ka jing ong jong pi ba wat hadu benta pedang long dikon bisa long lendo shen kadau ka long ba ki perlok jong pi ki ai ben sin pi tinggi de ben shim ya kan deka jinya tu jong ni dikon kambor mangiru la dang kwa pat poi sha clear jong kata jing job ni hab ban ai ben sim iwe ngin penduna do ya kata jing ya bishni ya kata jing ya kedokti mano bom duna mano bolong perfect na dong sedang lo sedang hoi tang blay bolong perfect na sedang jisu ndai ngi baro la kha ka pop tingim long rai ki ba perfect ndai kedon pat kalat ka ban poi ngi sha clear jo ka job kadai kajinya ai men sim iwe kajinya rap iwe ndai kajinya dokti ne kajinya bisni kata ka ba i fadar i dikon kambor singila itu ingi bat ngatarai pin shim
halah ka jim ma pi ki ba pe yi khana samla wa ki me pa baro ki khana rin the next dog in slam show gin shadow gin late bentai dikon Albert mo dikon Albert kwa ban snap saka story ka jinjai lenti jongpi cha ka ne ka jing khot jongpi ba pila long benta ko dikon bat shen sa pen ketang padan mo ni kwa scroll saka story jongpi kai ha ne ka jinjai lenti jonga i bang apet din ngai bom don ta ki vision kum Samuel kum ki prophet ki apostle ndrei ke baro ka sedang na long yang long sem ipa junga ilong rang ba blang po lo mba khat nyo ka plasnam ti ju pun slur boarding i ban persyang ban long reuniam hingi baro spara hi ju slur te am tang kataru ki po blang kena ngajule ki rotary ba pelong ki brodan pon Sunnyside but adien da ki sister no po Maduna te makiru ki ju pun slur berbor but lingba ki nuksa ba bhajong ki don ta jing trang ban long kumaki haba ngi ki berbor ngi kemen ma ki wan ki penilek ka ki kai niam ngi tingi stunat ban iru i kwa ban long kumaki te de nang ta sedang ta jing trang ban long te haba ngala join pat po generate ka jing trang jonga kalong ba ngalingo mo namar ba nga jing sha nga jan ba bi mai bi pa khnap kemi khnap ka pa ba te don ba jing trang ba dalong padar om kwa ban train ne kwa ban le shabar don ke jing trang mun le kham tam spo Afrika bangai i tu ki mission ki padar ki trace tu don tu ke jing trang mun le tu te hadin bangala ong ki ap ni jing trang of pada Almeida ulong provincial tu kapor tu long ba ka biang kata mau uru uju provincial berbor ki padar bikin le ban long missionary te dala poi ko bi hab ban le po pre-novitiate te don ka jing khol song bha na po Sri Lanka ban stang ke mission stang ke pre-novitiate ang te for the Almeida nga khot nga berwong ba pi kwa ban long missionary ha te pi kwa le chino nga Afrika wong ka mission te ka ju hi chino ru te nga khila po Sri Lanka pet sa spor de pi sutanat sa sandan pi de pim snat swan biang sha province te nga le tu sin bening kong te ka jenjar hi akan mau banglet ngi poi hak por janmit ki ai bam ki ai ruti ma undai tengi bedai dang up ban yo ja ki ong em ka tu de ka ba tu de ka jamit di lom ta hi ning kong de ka janjari kham tam ka leng ka bam but ka jing shit jing kriat ma sti kha shit kam long kum shini ka pangat hajian ti don hi ta jing jing janjar pa ngi pej rumo ka bible bau ble lo khot upa Israel na po Egypt ba ula kular ki benelam ki sta ka ri ula kular hajian ti jong ki kam de ko basuk don ke jing jar jong don ke jing tan don ke jing sliang don ke jing jar babun rei ki be ine ki poi ti kum taru apang pe ke jing al ti jong anu basdang ru menta don ke jing jar kam long ko basuk don ke jing jar don ke jing stom rei bang ye ine bang bat triang yu jisu ni poi ka thong but ngamla ru man klet ya ke jing Christian yeng na sem kham tam ki para bangej ru kumach kun mau dan ko ikalong yeng jong ikong megi baju ai mas man ka sngi tho ding bening kong am ta jonga te don ke jing Christian kam dei tang manga shimet re ke jing Christian jong ibubun bangala nyai lenti bangan poi do ani ka thong ta wow short and sweet Deacon Albert long missionary claim ya tu ipi bene Henry long missionary pinsalai pai biang sha Sri Lanka awai hau benai match tindap jing kentang ndo insat long insat lek biang sha po Sri Lanka ku missionary tikan UP pat long missionary ko balong mi ko baong mi dan kan jing trang kata ko ba mai ong kon jing trang nang ta hawai ko baong i dikon kambor sing ka jing support mo ikong iong bene ikong magi ba terwa mas man lak sinukong jong ka first Friday deh spring ban kong jong benai te kata ngatarai pi baro pila ban le pi pe ngi no pila ada pi dala de pila blong missionary sha Afrika ne sha Sri Lanka ne sigri pe jaka pila ban le ta kum le kong magi bat ngatarai kin bun ki kun samla jungi ki ban long missionary ki ban le tre ja giwe jaka mo ti kata ka ba so ka ba i Deacon
Albert i ong bas dang ngade kene mo ke ga ba penlong i kum ba ilong menta kade nayeng i pai de rang ba balang pi ong ka snap tu khat kan yo snap pi ta ka dau ka don ka tin ba ong ba na ka yeng ka sem ka ba ha kin mi do ki kon ki ti ki ba ha te pi hap stang na du nayeng ni hap stang na du nayeng ni hap ban ba ka lo yeng long sem jungi apa syong po office teng po youth center ngas ngo kuman ketang kampan pat ka klip den man kata pat ka klip namat ki bun bha ki bawan sha office jungi po ajunga po youth center ne youth center ma u lok u krentang gi sniu chpang galok kalok ru tang gi sniu chpang lok dengan kwa chuban ya tu pat ke bagi kun ki kran chpang gi mi pa pi ke sniu kala sedang nadu na rempe te se ikin kala wei jong kaying kasem jong kun kiti jong ke imlang kasalang kita kadau kumba i dikon Albert ila ong ngap de pi mo padangi kwa ya ka jing ba jong kun kiti kade mas sedang na rempe na pe jong ka tu ga ding jong pi ka bot yin pi kade ban ba nang tu kade ban me nang tu kade ban shine nang tu di klebeb mo ki kun kiti ka imlang ka salang kan long ka bah te kata ka ba idikon ila itu ingi Lisbon dikon ba kila share ni ta ka jinglong ka ing ka sem jong pi but kan long ru kan nuksana ka ta jung gi ba pek ki ba yo snow ka ni ji tu jong pi mo ba ki ing ka sem jong gi ru ki di ban long ka ing ka sem ki ba bah nang ba ka imlang ka salang kan long ka bah to Idwan sa isya ka di naman ba ngala ailat PR wood tu te ni pai biang sine mo dikon kidbok sa ka story jong pi pat mo ka jinai le di jong pi be pela poi hedu kan ni kan kum dikon kum u lendo ban sa sepan tang kau banai ba ar dan kong sho ban ya tu chpang ka jing im jonga hadu banga poi kan ne ka kedan aku abang tu lengkot chpang ka yang kesep jonga ngi hayang sem ngi don nang don email pa ngi don mentang ngi don trang uspara haji siang ngi don khat wengot dai don ki balak klat te ngi don marsau samu kethai samu shinrang tenga long ubasan email ba di pa jonga kim dei ki catholic mishwa email jonga dei presbyterian ke jong mo kundeng hi yang palang mo kundeng te papat ide niam tre i kasnong jong ipa de na thina thain la rambai kadai ka snong mutong te kat badang ret ngam tip hal meno ipa yo bapsma namba ndala pule sejwai isa hostel hati hamarian pari chwai ngatra hek tu kipon dak kum kena basa hostel trai yo ya kene jumlong jingkhot pan long u tau kristan katolik te mai pat ndala ikundu ipa I la thono kum katolik te kata ka deshpang ka ying kasem jonga te iparu I kum idikon Albert la thumne ipa jonga la long hamba balang nda jrong nda bon snem pala tangba kampun snem hi am tip kan snem long hamba balang hati hama kundeng te ya kecing im jonga hadang du class 7 nga pule ha do class 4 nga pule ha te St Francis School jong sisters FMA but na do class 5 pat do class 7 nga pule St Dominic High Secondary School ma kundeng te habala poi sya haba nga poi jing sya dang ret ngamlong khna uba ngalong kum tuwe khna uba dekat kiba tekai khna kum to mo te ndala poi class 5 ngi poi sya school St Dominic Savio te ndala poi class 5 hakajing ya le dekai kum to nga fail class 5 hai kalang basyon si balai nga fail nakong eba ngi abot routine nakiperlo kum to mo ngi clam check naka notice board bu boro baga halfly baga final sa kabagal le kam kai diat te nga fail na okay ngasih si namar kiperlo chung abaya jannya kela le chikmat tang ba ngala raikut pat house number r haga hat
tengah long ong yala deng ong de ban pas nom ta te iparu ken I ong mentau snem la me pas la na pulibha asa the me cycle ngit lele to por sino kondong si engi cycle mo te nomar ba ipa ong ta ngar la sensi la kwa ba iba ki por la chunga la ya chkhama chunga te ha to snem nga to yap sha ban pule kam tam gitu subject bang atalot nga pule tengah yo na chkhmat te ha ba por final exam ngayo ga result ba bha la dang makla kuma bha tambang ngayo result someday first but second makla fourth ne kum tahe division ngayo ti pa kum bala kular hi the jinga cycle ken te da nek cycle kata bang ngayo por masyong na pas class 5 class 6 but 7 hakine ki snem art snem ngasai tang ban sangkai dak tak cycle ngasai ong mei bangan badipa len bhayeng untuk ang amar hapari chungi to ki por ki don ka jing mane sacrament ka ba asin steyo si palei bat kasngi sa jan chan met kun to don rosary bat yu tang ba yo sang ale ban yo sang ban yo mi ayeng tengah le dak cycle ken te henry kam tip yo de hakini ki por ba ublei kuta yanga le khot yanga tengah isibun kini ki kena ki samla kena boarding or kena snong jungiru ki late ngap phla tu ki por simple labor si sajain tengaru ngalet phla se le phla kom to ma te teng dalawan phai shi nga se nemar mengi se sho om to ma ba sipara hing nemar ngi bun to ma se ong ipara jonga ong bat mentang ada step phla ba ju pendom yang ha te am tip te imat kade jing duai lembah kata ka cycle bang ayo ba penthi dipa ngalai sakata ka sakine ki jing mane sacrament ba kata ka jing duai rosary ele se uble la je jenga te por bang syong class 7 ngai sai I ka advertisement school banai Oktober kum to imat bagdei suti puja ti sai pelong kene general vocation camp terus nem ka general vocation camp ngam tip kamut ayu dengan syukur ngai iba ki advertisement yang kita lepas syong class 7 tengah keli kan mat ki pelok chunga ka ai kitne te nalai asun tu bangi habe kundu pada rangba tengah ru ngai kerteng ban le sha vocation general vocation kam ka bala pelong ha parish umulong tu por te shwa ban le vocation kam I himan jenga ben kong do kin thai I onga nda phla le vocation kam pin sayok ko be pin sapap pendap ko ke form ta ko to ko por ha ka to nda phla yok ta ka form pitho solution nga ngam tip namar ba nga phadar ngai I ha ka to ko por ngai tangi phadar ngam tip bag de ki tan ki be pat ki seng runiam le nei phadar pai tenga yu tenga jet ngaru ngasu tho ya kata ka solution ndala ku jong snem benai December shwa ndala shwa bangin tho final exam ayo ka sitina sub generate ba hablek chate sub generate ban le ya kata ka vocation kam hajun sub generate ya tena do kata hai ka por nga yo sha jin do hata tengah rung na hapo generate dala rung class e generate hoj nga jisha nga ong imei kumno nga mei bet pa sha nga ni am man le mo ban rung ban le nga phone jisha hayeng mar ba ki ong ba pila sha jet ba tengah phone ba bangala sha jet te kumno pi yu te ki ong ne le mo ya le te na do kata ko por dala syong class 8 pat nga namar bangi ni bana mo kundang na kendong na nong kondong ba ong mo im satu pareng tengah surjun jaar ba banya adjust ha po surgeon kantam to class po class 8 pareng isu satu umto tamaya banyak keren plat la ramo te tengah hatu por na klem le bha chin tile janga chin pule janga te sakawe kidon kiwe pat jing banga kendo por badang class 8 tengah ong tanga plus class 8 ngan mi na ndanga pas tip badai ka sanjung bleh thrai ngaklem pas ngadon ki nek bong atlik subject laga maklanga ngamla pas te hatu ko por ki ayeng ikelat ban tho biang compartmental exam ki ong ting hab one closure sub generate by January tengah nak takadau
bang asak biang high generate ladang apa strayo ngalami tu program tip re yo le se kesan dur jong ublai ru hendrei don u kata hi kepor kelas 9 wan stang ngala sam tu la sam ju pada generate te ngala yo kelat ngala tristom kelas 9 tu ngala pas te hadin ko to la tometrik la pois bos kumang ru te kadang ya lenti go baong dikon mene dikon kambor kadon sisa kata kecing sentu cing siang tenat kamtam ngin dal poi bos kumang ngi yo ekalat ban le sha otri ngis ban yo kren garo gum to sin ko manga kren garo tengi kendu yaki briu ste banang kondong le bakam du shushu haketuk por banyak isene banyak sino jengir kebam dasairu te ngisiau tenat de yo let's say kan to or 3 experience jenga badan habos kemang rokon ka yarap jenga ban berkat jiliu shpang kecing im jenga kumurianiam te ka badang ya kisnem badang ya shkmat hadu deploy penovisiet but support Tripura Mariam Nagar but hanovisiet hasilong hi ten daladap smai kum u urianiam solution how arjar katsau lang yap ki bahalor ki phane nga ban pule philosophy share code ka ba shining pada shining I la pule ndai ek to ko poi la pas namatang arsnem dengan pendep arsnem yang ke philosophy stay hadin ko to pat ngayo yang sakawe ka jing padar provincial nga to ko por bang le ya ka master yang philosophy hati hanasik solution institute of philosophy ha jing sha ngam long bakre namar banga long kumayo yu trong persen namar ngam ngandang mut bak ki pha yang ada ke pak jing pule te nga henrei nga yai hi nga kungu ikba halor junga nga le ta jing pule hading ta jing pule philosophy junga nasik ki bahalor ki pha yang ban le ka practical training Shatisha Solution College Dimapur hakabangi don kini ki brodar ba philosophy te bat ki wait kidon kini ki day scholar ki ba ban player jingi tengah hikai bat ngapai bat ki padar bat ki bai pat brodar ba sendrop ban hikai philosophy hati te haden ketapat ngai ki pada bahalor ki ong bang ndai balang ngaji syang la pan haden ketaka arsdem bang asate Dimapur nga ong aino ailat yang ban tre ha ka province Lajong baru sikaton dalu basmain kong nga don bai sabar province mo tang ba pada provincial yang late no technology mo te nga late no te nga point no ha ngai don rekat bat kini ji sabaro kini ki senior jenga ki pais jenga ki don ha lang pule thaji ta theology te kat badang ya kisnam hot nga kendu shibun ki jing tunju jingju ha kaliang gamet bat haliang kemensem do namar kirong pong pertai kibon tambah hendai ek banga ayu ke banga berbor nadu promotion nga bu ini kentien jong Paulus pukoi mo aba jong Malaysia na city jong Philippine kelenang basau khalai I can do all things in him who strengthens me ala ban lai ke tahu ba ai bor janga te hadu kata klemat hadu mta klemat ngadang yai walangi don shibun ki jing tunju irong pong pathai wat bashabar wat kunga jing selok jingi keriniam ru ni ru ngi don je phare mu teng henrei nga ongum no I really fight that and I believe ngait ba leng ba ka jing ra ublai ngelak ban pedap kene kakam but ngan salong lungdo shibum jukut tengah kerban jingrau play ngalak ban trek pun kikam kat ba kaseng bat ka balang ka kam tiang kulesu to so tenat mo ta ka je ti jung piru ka ton ka jing ong bahaba play khot ai ru ya kan jine ne ka jingkerku te kata kalau udlong ha ka ji UP ma pi ong pila kwa ban mi mo nandu kelas 8 la kwa ban mi henrei about play khot bai ka jingkerku dan bob ku UP da open pil pi kelas 8 dan bukta yo le semo ngidum yo dikon ngidum yo kadar kitbok pinlong tip ndai kita kadai ke ba ke sai dur jong blay ti para semla dai ki ndi ke dok pe jungi ro syatnya ya kita la dau blay la khod PM la khod pi benlong
ลงป่าเนี่ยมันลงกมีเนี่ยมันลงไก่เนี่ยมันลงพัดานเนี่ยมันลงสตาร์ตัวที่บ่เบลuntuk aku hidup untuk saya hidup tangga cengih dengan nom I lecture pelat nama bangila jrong Deacon Anthony sa kajina linti jumpi kajinga linti jungan uranium solution kam dalam karpang hadu kata-kata dalam ngaruh dina balong mena dina sinamo pelang hayang sem imei man la kasgi cukot yangi para banduai sing sistem banduai lara day duai step ne duai miet du kamju da ngilet jinglet min miet ila ong lupa kapor duai de man poi bitik barakhat kapor duai mu kapor duai te wadi para marjan kena red da kiwan yang jungi pemnang banduai bom biok sikan yang kila anan te jing duai rosary da kamtam litani ru buat ngi la landet itu jing duai barakhat da sam khnai phoi ru ngi la landet nomor ngi duai man nak sengi ban jing duai miet bat ka rutin jungi bangi man laksi kalong ba kap min miet ru beji ru steng lai duai miet hinyo beji lai bamja hinyo steng praduna lai thia kata jing im jungi shashnong dem step ru lai khi dang step mat mas kim step ru nikong ni shap dala de should be net im to email la khot banya duai lang yang sem de kumal ong dikon Albert meneru ngangit sha ba tenrai jong kiki baro kaptam jin pha ka sedang ni yang sem kata de ka jengit bankong ba ngayo ni yang sem ka scam jengit jonga nang tabar pa de dan we perlok jonga bat kiwi ki julet jing step man lak sing boleh man lak sing boleh dan jing step nam tak kena hinyo beji praduna dan jing step nang ta dal akut senam bade yo price te ngiru kajilo kena ngikwa ban yo price te ngilet jing step bat para berjinglet jing step kalong ka batesta hadu kata hadu ba ngim kwa ban pep nama kadang attendance register mah dari slap air telang ngejing kreat ru ngelet bed jing step teknik arteli na yeng na sem na kaliang jung imei bat na kaliang jung parlok kapan scam cha jing junga hajing sha judan ba nga ki le lampadar ne ban le longreuniam let's say day ni kini ki arteli na kaliang sem man elang parlok let's say ba siap ya jing khot jung play nga hawai singi kat ba day house nam arjasan kebenai Oktober dan makla dang syong sa ding dang syong sa namar sino ji kreat ada di porliru da slap tu la asli shola ben Oktober mud da asli shola mud la kala kreat da kau nga syong kai marwe nga sa shola apo yang syatja de syuan nga tip ke jingkli balong kasur ke jingmaya ka syong pikwa ban kemen kalau direct intervention tu macam orang nak tin pareng direct divine intervention pikwa ban kemen dia ngami isu ya kayak badan tu po yang saja sudah kita kasur padahal kalimat kapag ang oat ngakwa ban kemen pau we brio bapong janle ka palang pong janle tu dadap nang ta ngasulit yang i kong thai la long menar bi jonga ngakwa di lampadar dan ba nga bali lampadar sulong jimaya tip kalong maya hadu bentar na perkat ngatang nang ta ngalit yang yai mei ngalit lampadar teh din kata ngan sai tu adin du kumno ngayo ba ngasim ya ka kitin sengi mo di nak kenal teh dia kata pada ngalit school ngai i ka sternot kan notice board tu bahkan sedang general function kama po Mokhar Parish ngalit Mokhar Parish te kata jing sedang junga ban jing terang junga ban long kumling do te kumno ngaji yak seng solution pada
hadin kita bukusin kam don perlok junga ubadon men balong solution te namar ba ujit balong solution te ngar ngajit balong solution ngabut lang yu te hadin kita pada ngawan bukusin kam sepo generate kalam lech po nompo ngawan direct po generate te ngasa syajit te ngasdang kelas 8 tu te hadu kelas 12 pendep tu 11 tu ngale askarhat Adam tu dia ada mission experience kat tu ni benai Mizoram. But apprenticeship pada ngale siapa mission expanded Sierra Juli. So kata ngai kendo accident. But provincial pemerintah ada ban Dia beniap. Ada ban Akan mau sama. Kalau sumur kalau dan por banyak tu itaki ke. Tapi hadu mentah pada ngaperkat pa kalau along masif aduk tu try boleh kalau ada tikena boleh udon kejing temu kamar panam tajunga padai ha apprenticeship ngai second do ep kum counselor din manikong junga pinang dikan por pada bisa kum padat ngayo sibun kin kusana project kamtam kilain digital te mata ada kanang design eru si yo mensim te tampil yang musik dem tu bede kumbaju long kiwe kam kumbaju long langkalanjong parationing berakit bok dan no shit po sanisai nata philosophy po yarkot nata kawan saya tenis license nata practical training system po dos ko aspiranted nol kiat nata system po patalagat nata jiksha ade ban higher studies tambah kumno ngaya poilang bat kini bat kajing ya lentilang apo target kalau ngapa pasut nat ada kata ta kumlong ni dikan kamosing mene nya teli ni iwe nya MC iwe dadan gono kajing eru nya pensulur iwe tat ada kani kalimat kepamta wala ada bun kajing ya meneng lah itu pa kalau accident ka semua kabaju lah accident kalau alang masif hadu tata te boleh long urang ri sumar physical accident spiritual accident di babun tolong boleh hadu kani klimat lari lah sumar te kaburam kecingero ayu pat kani kecing ru namta cukup buat commission cukup tak kena sama te disebut sebenarnya kecingnya nanti jong diberi fair na way buat mah nggak try video Paulus apostol jong ngejek bebentar try namar ba mo ka Bible ke itu kuno Paulus apostol yo ngejek kol ju benang apostol daga lili dia piro daga basai ding mo asola video ida ikut to kata boleh ikut yang ni ka song go fair mo yo da se ku ba pio song yang story jong kini ikut daga hagadur jong imei pa hagadur jong kiper lok kiper jor dikan Anthony hagtaga dur da Henrik kumsutnat ka ba mai ban shu ya ke bangal ong mene mo kajin don kam man ya ai man sim iwe ha jaka bengin ya kedokti ha jaka bengin ya bisni ni ha ban ya ai man sim iwe na trai kata hi ban penlong ingi penlong kumba pada dikan Anthony di long benta jisha bene la di ban clear pi kintin im sngi jong pi ngatrai dikon kitbok ila itu katu kemdai dah tak benta white namar kum kiling do kinsa don kata ka kintin im sngi jong kila ne ka moto jong kila ne ka ki ong ge gitu ka moto himo ka moto jong ki ka kintin im sngi jong ki but ngakwa ban kli kini bero sanggut ke benar ne balik pijit ya ketu moto mo ke vision jong pi dah ka pijit ya ketu moto kam tam ha ka kam mission jong pi mo white pi patip kin pai pi shado gibalor kin pai pi sha school de sha parish de sha ki institute of pergi patip indri aba pijit yang tu ga moto ne yang tu ko tindim sngi fil dan ba ke mission ben ba okey ada ngalong dung do ta mot ketah de ben le kuntang de ben le kumbanga jit ya ke mission mo ya ke tindim sngi juga teng ko IP pinyetu iki nong pek jungi ya ka moto jung ping sedang biang sedang nang ni top pada dikan tadi dan mentah sedang dikan anteni kon biang ne
บัดนี้พิจิตcái cái motto jong pi cái cái tin MC jong pi but cái vision jong pi na ka benta mo ka lawe jong mo ka mission jong pi but pijit ya ka tu ka tin MC jong pi Shisha kalau nggak yang hadu kata ta banjik tin si ngalaong ni kiper juga po lagi kan time di kanal beralbat doktor irap lam se beralbat banjit si ulai penwan po Bible kebiangane telah pak menyerap ni ngar malat klasim gumbasi katukon di benai dan si benar benai itu nah lo ngam kwa bukan lo ngam kai mo kadai ngam kwa ban ngam kai kwa ban long im kitin si jik im ban la ban im nam tak jing im riniam chunga te la duai la pusan ha kau ke step si show kan san ngakan ma tu jing khot ba dang ni kong balong in divine intervention mo cuan kan san dikitin ngalajit ya pi long kalong kerpang hadu kata ngalajit pi ade ong kata saya kita kitin ngapit kal gospel yonis nom khatsan na dan dikitin balong ngaji pi kalau nom khatsan dekat ban rio ngalajit pi ti ngaso be de spiak ke ba pinon kam dikitin mana ta fata ini spiak nam ta singim juga kamtam bangayo ya tu kejengkot mo kalau divine intervention tadi ke base mo foundation ta ba ar pedang ada perkat jelio ngalajit pi syak jengkut ngalajit pi ban pernai ko bod jonga ngalajit pi ban long rindo sebom sukut ngalajit pi ban besai kelang berat ngalajit pi ban nyalap iktin jong boleh ngalajit pi ban kier ni ki bas dio ngalajit pi kum tak ter long kesu deina dong sedong te ngasgo ba to jing kitin MC nam ta jonga simet ka debi sebiak bat kan bat kalau meruka jing bitenti berjalanti nam ta jonga lada habang ale ka dono kam ku reunion solution ba lendo te nak ta kadau ngajit ni ka kitin MC alarji very good dikan Albert pat mengapat ngajit ya ka tin MC da ka wong besar kilang brod jonga flashim na ka gospel yonis kilang bar wait khot ba nyo angen agreement scam ba mangi baro kamta mangi kiling do la khot even shakri khot ngi shakri kumba jisu lap ni ba gin kusa ju ma dang em sla pertai julaj berbor shakri ban ben kot gi bapang ban nyalap aktin jong play judon berbor ban shakri tu ki beran kam yu tikum juru yang bat ingi baro kermet scam bala khot ingi baro banong tek shakri bat ngaru ngaju itanan ke jing im jong u Petrus tigini kentien tu besar kilam rot jangal om jisu hau Petrus dia mu ke jing im jong u wala don bon ke jing duna ndai berbo ju yeng ju pai biang in chem bon sen ke jing im jong u mu la len jisu do lai sen ndai la yeng biang bor pai biang ti ngir kum ju la khot yangi ban shakri wala ngi don bon ke jing duna ndai la idon bro blay don ringkat beringi ra mengingi don baru blay akhir bengi long tek shakri bala syaban le bha nam ta bubun kabor ka kentin MC jang aru kalam tik kum ka kentin MC jang di kanan tani mo ngalaji jepi tama si kendiat pat kan pher ka jimot ya ka mo te kene ka kentin ngalaji jepi ngalasim ngane kentin hadin pengalada berkat mo taki bun sengi bun panai to mo te namar ngasutu ba kajing im jonga haman hateng mo wata meneng la patai sipang kajing ya inti hendrai dan hateng melaka ban mi no ban im kajing im saban mo punya sophap bagi parlok pasabar ta te kamtam ma kapur bangadang dang le ya ka filosofi bi mo gitan bagi parlok gi pasabahan tu te lan parlok untuk mo ane yang tai untuk te tentang lakwa vino mo dan kita share vino te untuk long oke gi kamtam parlok te mo te ban si ono ka te la dan parlok untuk te try
kene ka jing im kom ti jing im ban ya chak mat ko riu niam mo rai ngade ban ban kaliang ban lik mon lo ko family man mo mon lo father family mo te kum ta la berkat ba ngan ban i no adin ka bi mo nomor ada perlong ta mo te hati ketu te kum no re ngilaya la pelan ha kum ta mo ban i no te ngong to ngan se ngan lek kuliah biang syua kum ta saat snem ngan so wan biang menyekan du pi kum ta ter mo te to kata kata ada ko wei ada kata kajing lek jonga kamu kala akut kum tu mo pai melam perlok syu te ngali so sedung puru te kum tahi ya kan tu biang sebe perlok te laya lam perlok ha te ada kata te kata te kalau ada biat tengok ni pot lap biang mau ada biat te lam kadang alik kuat kami kai ini tengok ayo be masuk te tinggal dan perlok stay mah ta te lam perlok ta ya lakul lar gani kata itu mah tadi itu muntah te terangin saya lang si silong ani kata mo te hak kata puar si lang adang lang serius sih lihat tambah lang dan betit ya dia mau di secret ali sudah penting Bentar, gitu. Siapa hak tak puar pat tadi apa aja apa mo bono ke kam kubit mo Corona. atau puar te kalau lockdown mo tonton kujinya kendu mo dia kendu syu te bol macam ni wan bit dak dak si wan bit dak ba syu resep tu mo te kata kacing pan sini tak mo kelakut nak komta te kata kacing te cing kelakut hoi teteng yak phone Hendrai ke Jepang ituan bangi kendu makasi kape ke bangi phone mo te ngaju berkat long por pasyo banji di kantin sing mo ka berkat mo la dau play ji jangan kebut arsin mo la sadar jeling sa hisin te bang ta di mapur mo kalau tahu play ji jangan pangan lek akan dikalain kebut ketang along uri pertai mo along pala sih te takut kamu Hendrai ngap berkat paham mo kadai bau play ujian mo ya ke bau play uiman play ujian buat ya ke bau play ujian berkentang ru kata kadai kawai ke pangangit scam tada play umuan ke buat play enam jit dah saya ujian aku kawai pak kebentar ndai tada play umuan banjit hakan dek kebentar ke buat berkentang ru te kata kadai kawai ke bapen ketik ya kejemput jangan apa ini kentin ngala GTP ilang iba kordo nam ta kajing im jonga limba kene ikentin iba wan siwan kajing im jonga kamut lada ngale chenu tasi la sahari na bodu la kumu padar kamut la se inwan ba kajing im jonga mo ala GDP kambor ala GDP balong no yalap ala GDP balong no penkia ala GDP balong no penyusuk bakam ta ter te ini di kentin iba ngakwa ban im ngakwa ban le ngakwa ban ya ding ba jing isnei jong play mo jing ai ke jong Đó, no comments anymore. Nama tolong gay ba ke masuk tenat mo agak jing im jong i dikan mo ji shai la de benlong ini je pi kata ke bau blay la jit tak tahu isim ni kita ke sini blay mo ngala jit je pi mo dah i pada shining pan tinggal sim na ka gospel ng Yohanes kada nam khatsan kad khot khandai to yesa hakaching e jonga remain in my love mo ten pareng nga setanat ba ya kane ka lenong gospel jong Yohanes khatsan tengah sim na kane ka khot pat nga galongkum ka summary balai nga sim ya kane nga set ka set wan ka jingkali ka jing jangaman ka por ba kai ka jing apher ma ngi ki runiam ne mata kumulang do bat ki wei ki pai runge jong blai bam dai ki runiam bam dai ki lang do ki le ba mo ki le ba shabar kai ka balai nga haban long u lang do runiam ban le kini kam ba shabar nga lai ban le mo kita kam ba habang kali ada kini jingkali nga kamau jing hikai mga yo hanovisiat mo let's say na barok jing hikai ngala klet novisiat tambahkan dia kenten ngamla pan klet bah gawe kasni novice master mo Father Philip Bajo balong rektor hasekrat jongiro iong
why do you want to become a Salesian? Why do you want to become a religious? Kay kadaw pi kwa man lang kiruniam na ne Salesian ne ban lang do. Tay ong kanay kanten. There should be only one reason. Kat kum kata kot bagi pulero religious life mo teng taga kot. The only reason. The reason is love. The only reason kadaw pi ban nong religious day kajing age. Kajing age yaw play. But jing age yaki ba jing play. Kanay kadaw ba pide mandai pandai so bandon kwe kedaw kataga jing hi patai jong i kanne kani kanten jong i hadro menta kalimat jing jonga ba kadai sha dang perkhat ka jing jonga la dei ba ngale se dang ala bangala banle bon ki kam ngadang page ne stai ngila banle ki be mo ki pada ki trestom teng ki trestom teng ka kam ki le kemong ma padar menai bon ke cingkeno ke batan chapo ke baya kren kane katai tabaga pen perkhat yang balai uni beri udang lek kane kam balai mong give up no mo kat kane ke cingkren hendai tharai ke ba penai eki ba teng ko to kam ba ba kile thai tang kane na kada ki e jau Jesus Christ ba ki la syakri bala jen tengah perkhat kum tai la dai jingim jenga teng mo ada ngilek keno kono kam barit ane ba hero ladang lek kono kam na mentang jonga mo teng ladang lek ba ayo jing ro ladang lek ba ayo jing keno mo te kalong this is not the correct motive mo mandek kono kam te nga perkhat de there should be only only reason purpose yang nga menta kumulang do mandek kono kana it is for love of God aga jing play te kani ga jing play hiro banai bor yang nga banai ladang nga wat ka bor nang ne natai let's say ning yok kato kan ni hadin kasa terkong no mo teng ngai la de ngasime kan ne ba to yasa ka singi jenga da ngai yasa baru blay tengan lek ka kamro nam ta ka jingi jung blay namar ba nga e jau blay nga sekri u da ka ba sekri hok yaki pai jung u te ta da ngasime ne kten im singi jenga te ngan persyang man lek ba ki kam jenga ro ngan ra nga e jau blay ngi para rungi jengu kumapi ong mene mo kata ka vision mo menta ka kam janga chus dang mentang kumong lapi ong mene la sibnan jenglong dok ngamta la sibnai te kalawe ngim tip kan long kumno nga dai briu ba kini ke dikon ke tip hi nga don interest ba ga jing pule nga sim serious ro ga jing pule janga nga don makli nga balai phi pule mo interest ba kam tam ka theology bing pre philosophy ro ka jo hi theology nga lang serious ba ga jing pule janga tang ka we hi ka daw nga ong ki dikon ro ka to wasngi ba nga pule nga lang serious na marba nga kwa ban ai cekipa jing pule ya ka ai ba nga yo dengan persyang besnya tu kat bala kacing hikai kebalang ki subjek ba pera ban ai bi namar ngangej ba ngi la poha ka por menta ki ba ki yo i na ki mass media mo ki jing hikai per teng ki pa jing confused balai ka balang ka hikai kumta ka pleng kumta amde itu ki por men suam don mass media kat ong ki padar ki bru ngej mo katu kadai kat ong ta ki bru stang bo jing teng ajung perkhat jung ba ngi de ban scam ngide besnya tu ke jing ngej jungi nang kong mo intellectually ngide ban don ka jing hikai ka don hakle jungi nang tapat kadai bandrung sya download mo dekane kadai vision jenga ngan persyang kat pangadon pensio tu ban ai pensio tu jing hikai jung balang ki subject ba pera ya ki pa jung blay kumentang adon ki kana aspirant yarap ki ban pensio tu mo ada ki snyo tu anta kin sanle hi yak ai bagi snyo tu kane kadai ka vision jenga ya ka ba meta let's go very good mo kalong solid bahata kata mo kata jing kren jung i father shining kamtam hari ne ka juk jungi menta ka juk start ka juk ba shisha ka jing start ka don ha simpre active mo simpre active ini singi menta ka nak kre ka lecture ngap ai lecture ini ki member jung ka UN la kat santri kat atri u banai march last time no ala ai ha banai December ban amakla na jing kren nam ta kini member jung i ai halor ka ki UN halor ka ni ka artificial intelligence AI di mentaru ngahap keren yang nam haga habnai match di ngayu iba kan percaya jungi benta kat ni start pladon hai subjekti tidak ada kumba ongi father shining lada ngi kibriu ngim penjelu ila dia kata jingnang jing start sun mo sa kato kan ipor AI kan shim
ya ka cintre jungi kalsium ya ka jading jungi kalsium na dong sedok kuma PUI benda ki dot kiladon gini ki mo ki AI ki ba per na duk ban thau jing ruai haduk ban thok kot haduk ban penkela ya ka ketin na ka we ka ketin sha ka we ka ketin kiladon ki AI pat ki AI ki bas tak aduk kata-kata ki batrim aduk kata-kata bah kena melap ya kecing bakla cik kinya dulu aduk kata ka intelligent kiladon ha ka teknologi dia tak kena bunsin ngau ngi kena sebelah neru pi la da pim penjelu ila de ha kecing nang jing start ka AI kan sa sim do ya ka kam jumpi wat ting ngau wat ingi padaru benda ada ngi jai tu ngim don kap te bantok ka jinya tu kena man lang sni ka AI kan le na ka bentai jumpi te apa ki briu ki dak lap ya kata kin bentuk yu di berwan sep padar dia berwan sengi ban pan ya kita mau ki jing batai ni ke nama padul tu te lada ngim pengam jeliu sisa mo kata ka jing tip kata ka jing nang kata ka jing start ngin long outdate ngin long outdate kata ka jing ma mo de dia tak ingin kiri nyam wat je pi bahi ngesen ki semla mo kat pin sa yo mat ya kan ni lada pim penjeliu ya tu nang ki start jumpi lada pim long updated jing ma kata maka artificial intelligence ke teknologi kan sa shim ya kan jaka jomi lah kam ka jam lah dei kano ka kamru ti kumbai fati fadat shining la ong kata ngihapan long serious ngihapan pendebit je lah deh ngihapan penang there is no other way out lada ngi kwa ban long relevant mo bishbun pada dia kata gak jumpi last di kon tip bob te kitin im sing jonga kedong keju kelenong trong di dikon Anthony trong dikon Kambo bar pada training ru kedai toyai sa hanga kebla shim naka gospel jong Yonis kalau nama katsan kot besau parangi ong abide with me te balai ngashim ya kane ndang lestang pule theology ngasih tenat shibun ban pule kamtam ya gospel jong John kamtam ya kane kalau nong katsan kebakren bau jisu kren jepang bau ong adai uding sewai wabha te dalam pule ngalap yakin kentian abide with me tu ya sab anga namar nda pule susu kato ka cingkran jong jisu kato kelenong ngai iba jisu ong ba lada pimdon bat nga kum udieng lada yasno bat kum tunat dieng lada yasno bat ka dieng mak dieng borohi bagi thet borok kenam long basaiso kum juru yang lada ngam long ban ya bandon lang badu jisu ngamla ban le se ngala ban kam ban le kam kwe kum briu henrei ban le kam niam kum runiam kum ban salong lendo henrei ngadan kam yu jisu ban yarap yang ban long ban seiso ban tre sitom ban tre kata bisa ban jong blai ngadai ban ya isa badu hoi ublay barabor la esa bat ngi jisu don bat ngi barabor hendai mengipat nak kaliang jongi kibriu nak kaliang jenga kumubriu ngadai ban don hasenda jisu ngadai ban sngap ya kajing hika jong jisu ladangam don kata ngamla ban le ike kam nanam long basaiso ladanga ada ngayat dalade shimet kumubriu te tangkine hi ngako ban ong ba ladangam la ban ladangam yajan ba jisu ladangam ya sap ha jisu ngam long ubasaiso lese ngan long kum we ibru ubat treshtom boleh kene katai klam don ublay hakijing emju te na ta kadaw ngaji je kene ka ikini kitin imsing jonga very good kapol kan lah ya state ha jinsang na don shigun ba jingkli na try ingin saya kedub yang iki aku pat kapol henry mentang la ya ba arkan tatam ajan tap arkan ta ti kiwi jingkli nga try ingin ya kedub pat aku kapol ti ngakwa IP mo kamtam ifadare balong lingdo mati kidadang long ki kon bisa long ki lingdo
ka jing koridor jong ka jing khot ban long long do ka dei tang ka wei bar kata ka long ba ngila ban penminta yang sakramen kam tam yang sakramen jong ka Eucharis bukoi mo ngi long do kerpang tang na ka banta kata kidon ki baong mo wat ki angel ru ki bisni ingi ki breu bar kerpang ingi padar no ba ngi penminta yo kubur kawai sakramen bekas nam jong kres di semua IP benar ni sangat bapinnya tu kayak ni, mo, ya kata kajing, jompi ya kayu kalis, mo, kayak experience jompi, mo, kebapi lalap lembaga kayu kalis, but kumno, kum kilendok, mo, kum kilendok, kum kita kibriu kibalala, bentar ya pukul wan saya kan berbuat sam jong Yesus, kumno pin penslur yaki payah rungai, oh, makin jan syuk kayu kalis berkoi, terus saya ikhlas kelenti ke pin chim, terus saya kumno pile ba kibriu yo ikan kayu kalis berkoi, nanti sesuatu yang kecing pili jonglah, kecing long pekerpang jungi kumbulan do kalau nggak bangin bentai kesakramen kaptam yang kayu kalis berkoi, dekum kileng do, hakano karukom, pinra yang kayu kalis Saki para bangai ne hakano perkom pinla bagi para bangai inwan saki Eucharis koi ke trai ki lat kelenti ke bangai TV ladon yo lese boro menta saus nem pila pule mo pila don hakene ke jinya lenti ben long do klep pep kumba kalau mene lung do mo Eucharis de trai pila bani tu ki kita kilat kelenti ki ba Bania jan ya kayu Eucharis saki brio kiru ngej kaptam badi kiru ngej Eucharis bukoi ki rai in la menya ai chicken din atin ka jubab bat atin ka de ngata ingin kut sa iwe ji kali ngata ingin ya kut ma angin stang no padar no wala red lock padar la experience lagi ni si benai kadai sisa ngej kata ai padari ong mo ke sakramen baru ke hinyo tulis sakramen kamtam ke Eucharis bekoi kadai ke bakordor tamah ado kata-kata kajing im jongi kumi Kristan badangi ru kum kilang do kum kurunyam kadai ke sakramen ba ajing im yangi jing ai im mesen yangi haba yakran ke Eucharis bekoi ba pe kajing melajong ba pe kajing im jong para bangi jongi ngidon hi kajing thut kawai ngila ban ong ka historical problem jongi hane hari kasi namar ba bon kishnong kiyo ya kamas ba ko chisen asnam namar kiduna kilong do khamtam shnong kondong mo asor ngidong don bok larang ikwa ban le kamas ba ko ngiyo man kasngiro ki ka ba mendong menta hang ne asor ba shnong kondong don kishnong ki ba yo kamas ba ko tang asen chisnam por Paskah ber Christmas mo te ka bo ka jengkeli ilade hanga ro ba ra kini ki yok an mat ka Eucharis tang asen chisnam te kumno kin yok kata ka bang kathang jang ka Eucharis bekoi nakadau lada kim yok mat ta jeng kordor jang ka Eucharis bekoi te kane ka de ka problem ha ka jeng sha ka balang jongi te kermen mentangi ngisingu ya beleng ya bon taw snam bublay ulawi bit yang yangi walong bambit doro banlong kilang do kane ka de jingkemen jongi jongai la de bang ala ban pen menta ya ka Eucharis bakoi ba kibriu ki layok ban simenta mo te kawai de kane ladangi jingai ka Eucharis mo wala dangi olat mo kedon kisamla basa asor tambah kimwan sa kamas bakoi mo ki sa asor kimwan kadang jingai tekajing bang jang Eucharis ro kadang ja kadang wan jang Eucharis bakoi dang iwan man ka tayaw leman kasngi kadang yo mat tekajing bang jang Eucharis ambala dang penjengai la de tekajing bang kajing thang ro ka saja te itu ba yo lat kane ngaperpat ba siapa wan jang Eucharis bakoi yesimata pediangnya ka Eucharis bakoi ma pediang kapi khamtam ki khna samla kasa Eucharis bakoi parka sakramen jeng penyasup kadai banyak kumne borok kadai bandon borok artli moman kepor
penyasuk ila de wat le chaka mas ba khoi pedang ya jisu ha ka man sem ka ba kampat biang mo ha ka por phi Allah ban le phla ban khoi ka jing im ada ngi shu le pedang kum to tingi shu le tang dep ngi wan la dau jisu don ka jing im jong hem sen jong ngiro ngim yo mat ya kata nama kadon ka pop mo ngim yo mat ta ka jing e jong ayu kris khoi handre ada ngi no ba dong ngi da shimkia ya ka mesen jongi ladangi let's say ladangi mesen ubit ka mesen jongi mo ngelik flash ba pen krek ya lade ladangi pen krek ngi snya tho ka jing kata ka jing pang jing thang jing thiang jong ka yu kris pa khoi ta ka ne ka leng jungam ko ban ong ba ka wei la yo lat le pediang yu kris pa khoi ka ba shwa ban ning pen krek kam tam ya ka mesen da ka ba le chaka ka men jong jing pen yasuk namar ladangi pediang ya jisu ka mesen ka ba khoi ka bajnya te ngi sayo ta ka jing khoi jing im jong ngiro ya ka leng jonga tan kine hi Okay, to very good. Kata kalak belong kum ka GI kum ka advice na i father mo. I father. Te kadai kum tahi pe kum mga inuk sa boro-bor mo. Aba ni kasing ibang man bam. Ja man bam dok senyang man bam dok siar de ne. Imagine sibu menta sisngi pisat jingit. Klem bam ja klem di jayu ni. Nala jangat ni kan de ne. Piong lah syai dengan syak jingit biang. Dia lah syai pin nembam ja, nembam dok senyang, nembam dok basi, nembam dok siar. Wah. Jayu. Kamet kadang naklot mah. Jayu lagi syak jingit saus ni sangi. Lepep ngin kelon ban ngin wakadu tarai da syak jingit citayo de lapoi lu jitem. Tar ji jing kondor jong ne ka bam kasan ta jungi mo. Nam ta kamet kantam. Dah kalian kapan simbu ngatrai kadi benong kumtahi. Kalak benong kumtah. Kadi kumtahi ka penguji supu juga. Abang isya jingit nak Eucharis bakut. Abang isya jingit nak sakramen. Toh sisngi asngi laisngi. Ngilak yo dese. Ngilak yo dese. Spiritually yo dese. Ngilak plot. Andai darang isya jingit naga sakramen nagi jingduai naga Eucharis bakut ne nagi sakramen. Ada ngi yang Imagine orang isya jingit si benai, ar benai. Ka spiritual life jungi tu kan plot keniak. Ngatrai deh itu ipor, bau suit ui ba tu brew ka spiritual life ju ka plot ka mesti ka plot. Cel. Pengop guna ka pop, cek pop. Tanau kipun bagi brew ha ki wan cha ka jing ka ket supply, jing penyusuk ane pemkiwan counseling ngasih lagi kena jing keli kalau sen piduai sisngi kalau sen pilik mas saka shita yo but pun sen gitu kibri bam julik mas kibri bam ju pediang kibri ki bam no kibri ki bam ju duai kibri ki bam ju pele yak tin jong lei kibri ki ba pop jugi bon bhai ông này pop padar sakatar tang ba kebrungo pa dalakut kita K-pop ke bakinyo kung basis pat li ko tang kata pada te oi ki bor pek balik play ni ki bado namar yo se uksuit ken wila mi pi bende ko pop padung suyu yo bor namar pitlot ha ji muslim jupi ma pitlot ha ji muslim jupi balik pitlot pipediang te yo ki paris ko pipediang ni supplement pimpoi te syang jing duai te kata ka ba ngi so ni father shani mata ka de jing ai muslim jung I mo ya pi ki ba pe ki basna te I father dikon kitbok gitu yang ki ba pi sot nat ban le but mo ha jing im jung pi ka ba pi sot ban le ka jing im jung pi yo da se ka de ka wai ka siao ne ka tem ka put ne ka but kum no lang ba ka ta jing sot nat jung pi pi kwa ban kring ki samla ne ki para bangin soblay. Amde atang Eucharis. Ba pi ki sotnat banle ha ji im jung pi gai. Le kum kinja hobi jung pi bat ha kata ka rukom kum no pila ban kring yak ta kibri lung ba hobi jung pi cha ka Eucharis ne sha oblay ne sha ka ji beskam jung ki. Kong kwa ban pha ken kniet phang ba jungkli phang Eucharis. Abang nak perkat ya sepanggu Eucharis barabor ngitip kumbaga balang kai pakadai katlong jang kejeng im jungi kumki Kristan. Bad haba perkat ya ke Eucharis ngi kemau yo no ya Eucharis ya Jisu namar ba ka Eucharis ka kemau yungi
yaka kejing I jong ublay ba pha ya ukhon jong ba marway ban siu spa yangi ban sai ya pop jing I lomba kejing yap jong ha halor lum ha dik na halor karbali te kapagama yangi kejing I jong ublay na kong Chris Pakoit baru ke baong I fata shining ngi de ba pukre na bar bangi bam ngi sip yaka met ba kesnam nyu Chris te kumba ka balang kai kai ba hakini ki nyau klik sakramen bangi Katolik I ingat ngi haman kesien bangi pediang yakin sakramen hawat dan sakramen bakin labat pediang sibun sen tambah hakini sakramen baru ngi yo sibun yaki jing ai there are graces that are of different sacraments bangi of each sacraments te kum ko Chris bangi laban pediang man kesngi nginang yo sisu ya jing ai ha jing im jongi but kane ke jing ai ke ba uji suhi u ayangi ke kemet ke senam ju ngiru ngi ba u sa bangi u don bat ngi but da kata ke jing im ba ke jing mut bangi barabor man ke pon na ngila bam nasib kemet ke senam ju Chris ya ke Chris Pakoit ngiru ngi ya long teli ba du jisu baru ngi long Kristan kiba la ban pendep ya ki kamram jongi pada ngi long ki runiam padar baru ki renegri pai ba ngi la pendep ho ki kamram jongi lengba kajing lengba ujisu badan bat ngi bangi ba mesip pormas te ka hirap ngi ka Kristus ke hirap ngi ba ban im bat ki we barba andala ngi ba mesip ya ujisu imde ba ngaba marwai pat kilim do imde gi ba marwai kia sam ya kemek sam Chris baru kaya ngia sam lang ya ke cing im jongi para briu te hak ka tangan hi kendia ka ban pang Chris te hak yanga ke cing im jonga kumba ong padar kumno pi la ban kring ye pai ba kimba kam cham chopi hoj ngam de briu ba bun kisab ne ubastar yu hoj ngaka hakajing im jonga kum urian yam kum lindo ban selong ngaka banyarap begitu ki badan kami kijing arab kamtam haka kaniam kurkom jungi ngide banya sno ban pensyai ki kamtam iki para bangi jungi haka balang ki ain jong balang ban batai kini nyoteli sakramen ban batai spang Chris Pakoit amale bon seningi nangi pej kamtam shekine ki cek than ki ba kumbang padar mane ba kidon bom yo yak sakramen tang sinas nem ki dang bon ki brio ki bom la ban ki syam thu tang kendiat chpang ka balang chungi chpang jing ka jong balang te ngakwa ru ban yarap kam haki kamtam kai yakan yam kong yak jing im chungi kum ki Kristan Katolik baru let's say hak be kijing dan kam jung kijing sim jung ki lene ka hak be kijing dan kam jeki kum kijing pule te yala dehi ngalong bakloi ban akwa ro ban yarap ikino bapan jing rap nga kar kabor kar kasap ka ba ublay uaya nga ngakemen kumba ong mene ngala ban le ki la ba ublay tengah kerman ru ba kumba ngala IT ha ublay ya kecim junga ban le kam ju nan le ru ya ke ba kano kam ke ba ublay aya nga lembah ki ba halo junga to very good okay dikan Anthony pat itu ya ngi mo ke ga sap ko phong jung pi bat kumno trai lembah ta sap ko phong jung pi pin lam kring ki para bangai cha ke Eucharis ane sha ublay ngalok I sap phong bangadan kendiat syabat ka chpanki ngakwa ba ada manga bat kiwe bat kamtam ki bat jumble kin ni jan bat uble kamtam Chris Pakoit ikong syap ngakwa ban im jing ba phal di simet dakin kusa ba pha daki kitien ki ba pha dakin jing amen sim natap de ba ar da ka ba kam kamtam ni dia teknologi mta ngala ting ba jing tem banang malumala kendiat sot ba jiknya up banang kendiat sot ani jing thok kot kendiat sot
kamu tadi digital age mo link baik ini technological advancement teknologi ba nganang khadia kan kuat man penan kam ba kumalong karlo akutis nga yung sim hanu man penpriang kaptam kecil yung lay di sakramen man kecil tim yang malang nakalian juga Okay. Dikon agat kecui ka jingkeli rese la bani tu ki no page jungi ka sap ka ba pidon special but kuno try lamar ka sap yung kring ki drill show belay wa dikon ka borsing no kecui jingkeli pidang la on khat pa nai jubao abang page ya ko thai bumta samla lok me lok pa bun si ki ju page gi mo kim das ngap than ke bang yong tri ke kam bo mi tri ki page bnya thì ta ka daw ke bo kong san ki di bangin im ke bangi kai sho bang ni kai ngi im thì sai kai ki we thì ta bo kong san in kong in sa bo ba kham tam ha ka bay rap lem ki du don kam jrat kon jongi namar ba kumba ka bible ka ong hima ba hadian dala bishar ngi kinum kli ngi si im bushmet kumnu ngi la le kumnu ngi la im la ngi im ru blay na im sing ba ri kli ha ba la bishar ngi kli ngi e bing le ki we la ngi la bisai ki du la ngi la ai jan ngi belim khoj nom ta te e kong san shakri le ki kam ba ngi pin in ku sai ki we hi kai ki we kam tam manga tre ka gri ku de gri budes ngim la ban le banya lap keleng tu thai ba ke kong san ni nuksa ba ila ban ya rabbi ki we dikon ka borsing ka jingmut cenga kasap ko pangidan lesi kalaban ke kalaban pengkelar ni ke ke pangidan ngila ban ai ke ke pangidan ngila ban ai ladang ngim dan ngim la ban ai te mut shwa kata sya begin ai kemut kapten sya talate te kemut lesi kasap ko pang pangidan mo tentang aku mangi ki pada balayo training tu mo dang yarung apa aspiran ki lese ki jing la kai prepare ki sports mo nata ki music de ki baro ki bangitan wala bangitan tang kan ru kan long ka ki jimuntoy nak bentaki kam tam nang samla mo kam tam mangile ngi pe long ya trelam ki samla te kata we kecing kebangidan lese tang ibarat bangidan mo ngim de ban khap nap ban ai ki nama lesi limpa ini jing ai barat jingi la nak sis pa ngut si we angut kila penyo ke jing mentoy de la tang we biyo jing mentoy nak ai ke bangidan nak bangi ai kemut kalau jikur kurang ta jeki te kemut ke ai ke bangidan gila ban ai wat jing ki jing tan bakner mo lesi ke mangala de bang ki lesi jing la kai lesi kemi football ne basketball ne kunta tetel ke music rumah te kata ke we ba ke bangi la ban gi bangi adep learn mo la de yo nak jing kai keni ke bangi yo la lang kiwe kenang ba kiwe ru kin kieu mo kan kiwe ru kin kieu la dak abangi I ba kisah kantam sam la kieu kan no ko mesti ru ka kemen kata ke we ka ba la se kam tan ta kasap jingi mo kata kasap jingi bangi dan la se hindai kedek kumno mangi penan kam kan ki tada mangi ila penan kam wat ta bangi dan kisah badet rumah walang ila ban rai la ne ila ban siang mo hindai kene ka ban kring yaki para samla sibuk mentang ila kai mo syamadan la kai football sibuk te kemolong tembusko mo ngikring yaki kemo ngikring te ngil dadap la kai nong teng sum ni side te sibit janmet nri beci ka sedan ka kama asle ka jing manis ramen te abang idan tu abang ilang perlok ni la kai lang itu kita rikso tenat nama kilong perlok ngi te limpa ka jing lang perlok jengi bet kiru kalong ka ai bangi ngila ban kring ngila penyelam ki show jisu limpa takatang ki kambar barit bangilek mo kala ban lesi ke jing long perlok jengi bet kiru mo tadi tu si ala ban ko wen lagi sab pang maidan ngilang gide ban lagi balong approachable mo de balong approachable te kumde takataru ba mangiru in approach ki kata we fast approach mo kada important te lada mangi ngila ceki jemut kitip ya jing em jengi limpa ka jing pet jengi te than bangi ngile ende ke jing pet jengi kumno mangi long kata kan ka kadai ai mo ide ban long kumki kemi
nam ta jugi mo ilang ulang kimin ta jugi kita mau mengi ngila banyalam ya sibun pa amde tak samla ya ki para bangkit mo kila kemil kwa se limba ke kam jungi ki bangile makasngi wat ibidi mo kata tangi barit eru Saya kapor kadang ya shushu jin shang kwa kli sa ki jing ki ba phi thrai pin i kum ki ling do nga thrai ngin sai kli bara ho kapor te sho bangin perkut ya kene program nga kwa ba phi bro sanggut ki belang ni pin ai kum nga kenja mo ka kenja je ai men sim ne ki jing kerpat ki nong pe jungi mo ya le se pidon ban ong hi nang ban ta jung ki nam ta ki nga sem jung ki na ban tai kana semla ki ba pe ki ka ba kwa ka message ka ba kwa ban ai ki ni ki nong pe jungi bangin stang now di kon Anthony ka message ka ba kwa ban ai ki nong snap jungi nong pe jungi Di kong shop kubur ba kwa ban ai phi inong pet bat kau yang ini badan diru kalau ba seperti mentang i ba katam ya kena semula bun ni du jikermen ni perkat ya kalau way kalau ba teng kalau ke Badung larade kali kam ke jam ne kalian kalau renyang barenyang na kerdan ke ba iya niang bun pada jungi do jikermen kamtam dale kena semula tak dau kingop si jing kirni babun tam aure babun kamtam pertai mentari jing di babun di buat bun majukan syai no ke drugs biar ya long jusi ba adu kata-kata kamtam ngani resibi jungi ba kena semula jungi kila ngop ini jing di buat kamtam lagi drugs de kecil kerpat junga kalau ngawai kalau atat ke kubur message tu kecikiman besya kamsong kini kiki baro kejingdu cikermen kam kecikiman kamdon kejingdu cikermen kecikiman kamdon kini kejing dibuat lani kini ki kamjong pertai baro hukum ngasimer ru ngalayat bun sibun di cike bat ngalaya wari kejikiman hang yang tai re ngong ipi kejikiman besya kelong au ble aktin ble skarmen kamtam akayu kris bakut kembang nilai ong mane skrips akayu kris bakut bat skarmen jikin esuk dek kubur nam tajuk pi iwat kejikiman au ble bat ble dan kat pi berbuat tak bang ipet yang pertai bun ki juong mo ni pertai bu menta dap tang da jing sniu ndrei nga ong ba kam dap tang jing sniu ndrei ba bun ki break ba bha ki ngap jar de ta ka daw pada wei po wei nangi ni le ngi yeng ke bu bha ta la dem ta ki wei nga trai ba ka pertai kan dap ka jing bha ka wei pat la khot yang i wei pe wei ban em ka jing em ka bukhot kam dei tang ta ki rew niam do existar ki nong elam niam ndai ka dem ta jing wei pe wei sedang na yeng na sem kimi pa da ba kile duty jung ki kamram ki man la kasin de kile ba kata long ka jing duai ki khon ki ti da kile kamram jung ki khon ki ti kata long jing duai dan kam ban duai ndai bro si num la ban duai kum hayeng na sem ngim num don ta kapor ndai da mi trei ba kita ki jing duai jungi kita ki kam ki jam jungi bo ba ki long ka jing duai di kon kapor kajing im jungi kadai kajing im jingale sistem pagla kha sine pertai kadai kajing im jingale kai kita jingale jungi lese ke kawai na jingale kadang ba ngi jenjar ban pedang yala di kum ki priyo mo jenjar ban pedang yala kum ki priyo pat teng kata kajing perkat priyo jungi kalong ba ngim so mentoi syu bangin long kita ki priyo abang ipet abang yin jo be ki wai mo kata de kawai kadinga jo jungi be ki wai kapen do jingkarmen no yangi kajing nujo jingi ki bat ki wai mo nama kata kai bangile kai bangi kam gide banlong kita kiba songu ya kai bangile basungu ya kai bangile gide pan pet ya le bang cabas ngale kan de ngimdai pan pet ya kajing pha lane jing la ji ki wai ngi pet ya la de la dang la pan pet ya la de
kemut ke takba takada aku terjing ketuka jing ruai ke bagi mo tu coba ladi sapan i syaki wai kemut ni kau ni siap ngade banyak dio saya ladi lada ngam lek paham ta lesi la syai ngam lek pa kendiat ya ladi nam banyak dio bagi wai lada ngila dio nak bagi wai kemut nginam kius ni sino num kius ni sino tek bun sin ngi bicara ki wai mo ngi sugo dang ngi bicara ki wai so ngi kam halor bnyaki ndai pan ngilang apo jengki ngi kwa bicara ki wai nama ngim kot ya kerdan jengki balai nama pengi ya dujor ki wai nama kata tu kenya dujor syab LD kenya le syab LD kejing le kelong dalade sywa syab bang la ban ai ki wai mo kenya le dalade kenapa kata kejing le jing dalade kan pen kraw ya kejing em jengi umde bak ngi sarong ndai bing hap nyale mo hap nyale nama kibun kejing kiba kan pertai kiba ngila punya keduk mo kiba lesi kiba ngila punya i pelan tak jadi kemat kiba tentang imlar punya i kiba anak jimu ci berkat jengi ndai mana kesngi ngihap ban pedang yak tak jing ban ngihap ban nyale nama ji im jengi nak mekim step ngihap berkat tadang ngin ke nangim ke mo ana batia kataru kedai nak mekim step mo dia nama kata kejing im jengi kedai panlong kita kebelek sya bat ya lade nang ta ngi sapen ibat saki wai Shanik te ka kubor ka bang kwa ban ai mo yangi bat papi ba pe ya kan ke program jongi kadai kane kayeng kasem kadai ka balang ngimdai berkat ka balang kadai syabar kayeng sungi kadai ka balang barit takadaw kikimi pa simkya kamram jong pi kum kimi pa Kristan bani kaya ki kunado benang rit ku bangi asngeu ka jing im jong kini ke dikon mo kiyo kata ka jing ngai Kristan nak kimi pa ada ngi hikay ki kunado dang rit ngi penlong jing dua hayang asem ada ka biang kayeng kasem jing kum ka balang kan sabiang hi ka baat ada don pedang jing pi kena samla apisnyo ba blay khot api man sakri ukum kilang do kum kriuniam wateng long ke bachelor wan sakmat ublay un saya rabia pin sayok kata jing kemen kabak partai kamla banai tangkan ni kon kibau te nak liang janga ka ban ai ka kubo pi ka message na uway u philosopher kumbanga philosophy kabanga pulenga ai uway philosopher keteng Martin Heidegger Ukraine authenticity is the identity of a being tenga kwa ruban ong ipi para samla para briu jongi ba pidai banlong ngamla ban kelai kata authenticity I don't know how to translate it banlong basisha sisur sidur awat kade to be truthful you have to be reliable te lada pilong kita kiba shisha ba pile shisha ya ka babha ka badai banle kibriu kin sapay ikam kijam jongpi pin sayok ru ki kakam kejam ke babiang lada pilek bha lada pilek shisha panlong ba imha imhok de ublehi un kuyengi lada ngilong ki basisha tangkan hi ke rai la poisa ka berkut di ke program jungi hoi ku mau meneng dan don sibun ma ki jing keli jing nyemir jingkut ke bang kwa ban nyemir lang hendrei ke por ke lengkot mo de piru pin saya nya da pe ke program ke bajrong dia sengin saya kenduk biang aku per kepot pergi kiwe du kidikon ki bamdon tentang sa kot ikingin sa ya kan menki lor university jut ki topik lor kiwe topik tentang kiwe ki topik ki bubon kam tam lor kine ki rule ki an ne ki jing tho ki bokpa bokkuj penmi na kepot sekepot sengin don kum ngene galat meneka kum ngene kabu in nang la banyak terjemut pesutu si pai baru kam tam moi ki jing ki ba ka balang kemat ki balang ru ki mat ki padar ki runyam ki pastor te ngam kwa su badong lo jong kata na mata kapor ka bisa su te na ga banta jungi baro da jong ki baro ki ba ya pe na kwa banai ku blei kini ki dikon jungi badi padar ki bala poi ha ka por ban itu English pakai jing im juki jing khot juki madru ban ai ngi kata gaji ban sim ban im kum kita ki Kristen masih sur ni kun ta mo ka jing ong jing dikan kitboard ke kum lesbon parlog
BIJ idong page BIJ nakaliang jungi sa isin ni ay kublay pi panangi duay na kabanta jung pi nam tagi ngasem jung pi panang kerpat pi ro pin duay na kabanta jungi kamtam na kabanta gini kiko kini saya kentang indo las ni sejai kabanta padar shining kabanta junga nam ta jungi baro ang ni ha yo sentan nam ta ki padar ki sister ki tri balang baro kerang ba ngila benlong sisa kita ki nong yelam ki kristan ki ba shisur shidor etang kumne kublish bon ni por jung pi kublay berkui pi kublay shibon